Jaimasi Zinka Fa Krista Kasopi Hozo se Nachung Chioba Kajanao Kangai Lutnao Salam Kahin Pive Hitawang Phat Pha Phat Hoi Pathen in Avelin AP Jalan Hingjing Pathen Kan Thangwe Sopite Ho Tuni hi good news khat kan se do nomin hichi pham tile within 4 months sunga he a subscribers jong almost 18,000 plus kamundo in hichan gya nei support no nei ngai lo no ka vele akidang jong akidang in chuting le jani tha he ke hitu tu ai siliguri muna ka ma hen mission fila jan tha he ka address hi kot le na he it is dam Google Adsense pin ka khosa pen chu Ahung lhun tan sia chu amahon help wa kathoh pi wa ikhat number chu WhatsApp ma share bolen le tu he verification chu complete ai tan kipang thejing in sopite ho no ho chung chuwa sejo lo kipa thu ka sejin aji chu nohon hit tawanga he support nei boli kamole ka kipa mo mongin kamil thi jong soin hi jong le pathenin phathebo hen lang na chung chuwa achuting le mawan ni khwa jong hitawang chisanga hoi jole fajwa content create bol thena dinga hi nohon jong taw na thwa nei ki thopi win lang chuting le keep loving and keep supporting me maban ni khwa jong ne ngai lu jewin lang heta chu support nei bolin lang message ho jong gospel message ho jong chom cha kan upload ding hi sopite ho ka ki pa ti chu kalwala shading adang ompon mitam pin nang hi ibola thado kuki pauna thono mam ali aji paham ti jong asejin sopite ho tuni ka sei do nom kha chu a hele piham tile kuki ten pathen thu a sei piwa pathen kana hen hi kuki te missionary pathen thu a sei pi jalin pathen kan het ahin ka home church ka umna mun su hoila ham tile tu a he presently currently Siliguri as a coma ahin la kanu ho kanaute ho kanu ho he tutua he hoila mahamtile songjang no jong na he diu atam join na he diu songjang IT road wai chung pha ma sangjep songjang a he Nepali church neu khat umahin hichua he ka home church an hi chi ka home church ahin pathen kan hen hi kuki ajo ka sei ma banga kuki te missionary in pathen thu ai sei piu ja chu kan hen ahin sopite ho cha chu at least non hitabanga he sanadang ka sanga mantam jo pathen ei he sa ja chu at least ken masa kapi hi jo jong le ken ka hen hi thado ko ki pau hi kan hen ni he ja hi ki pa thu be chu chuting le iti sai dham gamle nam dinga he tauna tailowa dang su ipi jong ka bol the de amos sopite ho no ho chung chuwa ki pa thu ka sejin songjang baptist church lamkai ho chunga jong sejo lo ki pa thu ka sejin ho salam kai ho chunga jong sejo lo ki pa thu ka sejin nohon Nepali ho lagao mangthai ho ngai lu na jala hi hetawanga he nohon Nepali lagao mangthai khosa na jala hi tuni hi pathen kan he doin ajoa kaseima banga sana dangka sanga mantam jo ikhat APJ in noho chunga jong seijo lo ki pa thu ka seijin sopite ho chuting le mission choma jong mitam pin hoilaya ipi na to hamti chuting le hoilai pe na omam ti ai dongin tuni hi Siliguri muna kaumin Nepali ho Adivasi ho Bengali ho la hi tamang ho la hi ministry ka bolin hiwa kahung now he so lo lai hen sopite ho kahung hi December date 26 langa kahung do hin
tua hi February almost 2 months to bangai tan kachate hi tu azong mod bunga omnalaizin mod bunga hi kachapa tenzin kachanu sagun martha chongboy jong tua hi mod bunga umahin hewa hi kachanga umahin chom khajo le kaloinu jong hung kiding a hi tu hi naute ho kisuto dinga hi ama hi manipura omnalaizin a hi ama ho junga jong nohon tauna gelovin lang chuting le mitam pin it is da ha phone number 8 humin tu chunga hi phone number hi ka screen a hi phone number ka ta lang ding a hi nikhan ni che hapta masa chu dilhi a kona hi heno khanin phone ai bolen pastor thangboy nei loi mo zutu mathu na se ji chunang nahi hai mo 18 henge heno katile ama jong mi thagau mi ahin aman e ka den kangai lut mo mo nge nangin pathen na na to he kapa chat mo mo nge now ti aso it is a encourage it is encourage a ball in kipaum hejingin ama chunga jong sejo lo kipa thu ka sejin henge ke jong mi hem khat ka hi jala chu ka le thaset na ni kho jong omji ahin sopite ho thaset na ni kho ting le na hon jong kisu hal na dinga hi phone ailo le whatsapp dunga hi phone nei bol winlang hetabanga hi prayer points ho ailo le sub it is idam increase ho hi nei bolintin kathoh nomin chuting le adang hi sejing tam ta omin hinla seiditi le avona hi setil pungkhat pungni luding ahin sopite ho hichan chu sein tin tu hi jingle thai le hi content achom chom hi ka sem ding ahin no ho chunga hi ka kipe ka kipa nau ka janau asainan salam kahin bole jai mas